مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 1 امروز طرح ادانه داشت. 250 نفر کودکان با گل و گلدسته‌ها وارد مؤسسه گردیده آموزگاران زینه اول گرم و صمیمی آنها را با آغوش گرفتند. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик во дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. چاره‌بینی بخشیده به روز دانش و درس صلح را سرور دبیرستان سلامت رسولова آغاز بخشیده از جمله چنین گفت: السلام علیکم مهمانان عالی قدر، استادان مشفق و مهربان و خوانندگان عزیز، همه شمایان را به این درگاه علم و معرفت خوش آمدید نور دیده تاج سر میگویم. چیزی که در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان به ما معلوم است، همه ساله 1 سپتامبر روز دانش درس اول درسی صلح تجلیل گردیده است. از همین لحاظ من به شما خوانندگان عزیز گفتنی هستم که سال خوانش 2023 و 2024 را تبریک و تهنیت گفته و همه شما پیش از همه صحت سلامتی و خوانش خوب و اعلی انتظام نمونوی را خواهانم. سپس نماینده حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند حمیده خالوا نیز به سخن برآمده آموزگاران و خوانندگان را با سال نو خوانش و درس صلح شادباش گفت. بعداً یک گروه خوانندگان در وصف تاجیکستان صلح وحدت پارچه‌های شعری قرائت نمودند. آموزگاران با یک مهر و محبت خوانندگان را خوش استقبال گرفتند. بلبلان باغ دانش شادانه ترانه‌ها مبارک. باز آمده از فصل خوانش تحصیل نوی شما مبارک.